Obururu bw'empaka za Ankole Cup omwaka 2026 bwakwatwera izoba aha African Port aho timu ya Bushenyi District Shema na Ntungamo zatibwa mu group yo kubanza kazo eyashikira mu zakamaririzo omwaka oguhwire baryo mu group ya kabiri na timu yibanda na Chiruhura. Group ya kashatu erimo ba champion b'empaka z'omwaka oguhwire abisingiro Rwampara Mbarra City na Kashar Mbarra District babasingire empaka mironde ebira babuhwejo district baryo mu group ya kana ermu Metoma na Rubirizi abasingire empaka z'omwaka gw'2024 omurikiko rwo kushohoza zatimo kuzirazane hayanjorwa munabebembeza abasya abarakorera empaka z'omwaka ogo bebembirwe Osborne Mushabe orakore nka chairman kandi aba bashoborra zamwe hampinda hinduke zikozorwe aho buri timu rije kozesa abazana 25 20 bargenzarwa za district tejo rero batano neicherezebwa okubiha heru ya district ndijo 12 neija kumeja aha TV uri kubasa kugireba uri no mukayawe ompira go kubanza ko kuba bashobora Bushenyi eri kwiguraho na Shema ebiro mukaga byo kwa mukaga omuru Bushenyi nyenda kutwara mu cyo kubasima ahabo kuba kubatushobora twareba ngo harimo ibintu bimwe byambe tuteganisa kandi byakubasa kutukorraje icyo kubanza bagira ngo abazana barabembazandamu nibategwa kuba bazana 20 abo mu district ya Ntungamo kandi abari indigenous singa bazarwa bomwe kandi tugesera Ankole Cup kwenda kongera kujiboneza itweta rebranding kugira ngo erga arengorwe beruho iza harundi hati obwiro bonyuma umwe usanga district zateganisibwa kuronde sente zo kuregisteringa no kusasura ba referee burumpira konka ogo mwaka district zarasaswe sente obugahindukire mu kandi ngaza kufavoringa muronga Mbarra State twine issue ya finance kandi hati tournament ejere nejeje na management ensa darangu neja kutwanguhira so Mbarra State twete bekaniseje ija kuronchinga officially nzakora big launch omukampara omukwa katano tuteko dina ninga shukubugana ba MPs abashubuzi abakozi ba government n'ebitongore bindi omukampara abarukuruga omurinkore kugira ngo tubase kutungura etalanta zitu omurinkore echafaye cyo mu tournament y'Eburu district naija kwandisa abazana 25 kunga abazana 20 bine kwano baraga omu district ya Wejo empaka izo nezo kwigura hebero mukaga byo kwezi kwa mukaga aho timu ya Bushenyi District erije kubaneta isa timu ya Shema District aha cha Mary Karoro Crot Stadium mu Bushenyi kandi zakamaririzo nizije kuzanurwa omu district ya Shema nde Edwin Ram ahabwa TV West agacencuire